chibai vek ule August ni som ni ania tun truma hian Mizoram lam thu tharte Russia le Ukraine lam thu tharte le America lama President Louis Donald Trump le President Nilai Joe Biden te in thrui po na satak kara Donald Trump chan athat zel thu te kan ngai thla ho dona chuti rual chuan heng thu thar kan ngai thlak tur te hi ni som le pakwa zan lai kan buat sai ani ti kha lo khram ma sale tai langin a thome zo inspiration ten thu chua an siam dan chuan tlangwal pakhat aizola lalmuan zuala kumsom thummi chuan Facebook a zo inspiration logo mangin page lem fake asiama chu atake moti in riat thei china mi harsa tran pui ngai chung ko pathum te chuan an lo va pe popa tran pui turin account nge riat ani lo siama ngai thu le chumi siam turin cheng sing khat ngai ni in alo soi thi cheng sang khat angai ni in alo soi thi na ti chuan poisa chu a GPay number 9366151635 kaltlanga anin transfer nuwa biak chunjom thei ani to lo thin ani hei hi cyber crime lamten thei top chu in an chui zuya August ni som pariat sang ni som ni pani khan man anita ani ain soidanin muan zuala hian na tho mu mala nei lova online games pakhat ML akher thina chutami tur poisa chu achung te dil ngam lovin heti zong hian ma alola ta thina ni he thil hi ati nge yani thuwa phalawa zule rui thei thil dang ati thin thu te po asoi tel nge he thil thleng hi zo inspiration chuan poi anti takzeta mi harsa te ta na malak ani donin poisa an dil ngai lo thu te athalak le aveng nen lama hantarlan thaviu in langma se tlangwal mahun eng tak nei ani awangin ti mual phokher tha ti lovin achunga za an ngaya thataka fui ani baka kan tong trai puye ama ero chu mi puiten hei hi film khurle zualnan I mangang ukhai ti in thu chua an siama zo inspiration hi athei ram chuan kan office page account na tele kan number pasari bial pariat panga pariat pali paruk pali kaltlanga milo be pop ram turin kan nge na cheu ti in thu chua an siamani tunlain mi harsa te den chena poisa lo khonching te damlo na chuan lama manga mi bum kwal tur zong te kong ranga mi bum kwal thin an tam em heng ho laka hian kan film khur apoi mo tak zetani Indian Medical Association IMA Mizoram State Branch chuan thu chua siamin tun hnaya an memberin ama na tho na mun nge ya kut atuar chu poyan ti thule khriat thiam har an ti thu an soya hetiang hi doctor tele dam doi lama thok tu te chunga thleng to lo se an du ti an ta lang IMA chuan he thil thleng hi an du lo tak zetani ti entirnan August ni somni sang ni somni pani inrin ni hian IMA member song te chuan an na tho na mun thewa an lung oilo na lan tirnan bets dum an bel don ani IMA chuan doctor tele dam doi lama thokte ven himna dan pui India ram sarkar lai puin alo siam to bo zuya IMA Mizoram State Branch in Mizoram Sarkara the Mizoram Protection of Medical Service Personnel and Medical Service Institution Prevention of Violence and Damage or Loss of Property Act allowed helu to chu rang taka ti hlotling turin kan phutani antibok kan share thau to angin Mizoram Chief Minister Fanuin Dr. Zaununakut athak chungchang chuan soizui a hlo ema India ram hundanga po Dr. tele medical lama thok tu te kut thak na hi alo thleng fo to a Mizoram a ero chuan tun hi avoi khat thlenna alani hial mai thei kha thil thleng kha apoin amoi lo tak zeta khove ram ro puizok democracy ram lian zok a thil thleng ni sela chuan
sarkarin dan ang takin ma alak ngei po arin oma keini Mizoram sarkara ero chuan dan ang taka sarkarin ma alak hi beisei ngampo kan omlo ni berin alang kha thil thleng chung changa MNF party WhatsApp group pakhata an soi khom na ninge yalang likau ta phei kha chuan dan anga malak ti lam chu an soi lo mai po ni lovin kha video tilik out tu kha zon chua an du zok hial thu an soi dai mai kha thil mak tak ni in alanga kan rama hian dikna ro rel ai chuan million le thil ti thei jok ten thil anti sual pon anti sual lai the dar tu chunga action lak kan du zok ninge ya ngai thei turin kha thil an soi ho na kha na langa apoin dikna hi kan mau sam ta ni berin alanga huai sen taka thil dik lo ti tu te chunga ma la a hreman ni thei na na ma la tur zok ka kan ngai te pon thil dik lo puang chuak tu zok chui chua an du hial thu an soi ta mai khan kan rama dikna afam mek zia atilang chiang le in lalang minaran thil ti ni sela chuan tu man kha thil ti tu thawang kha kan hau anin omlo tu nang zela kan ram hi akal la ni chuan nakin loka kan ram hi chu mi hausa te ro rel na le lal na ram ala ni ngei donin alang ta dikna tundin ani a dikna ro rel ani theinan mitin kan poimo ti hria in kan ram dam lo mek hliam tuar mek tuam dam turin atuam dam tu ni theu turin ke ipen so te ang u tiringot hi chuan mire theitan kan ram hi hrem mun ani mai don khovel mun tam taka zukhap burna dan kalpui me kani lain media ten an tar lan dan chuan Japan sarkar hrisel na lam ngai poi mo tak thin chuan ram chung thalai te chu zu alcohol in tam turin angen mau mai kan hriat angin Japan mi pui te khi hrisel na ngai poi mo em damrei tak tak om na mun ani a chuti lain economy lama tlak niam lam an pan zel chu ani hi sangkhat zakwa somriat chhovel kha chuan Japan thalai te jinga za apasari point pariat vel kha regular taka zu in thin an ni a sangkhat zakwa somko chhovel khan thalai pakhatin kum khata liter zavel in ang ani ma se huna kal zela thalai te jinga zu in du lawan pung chho zela sang ni som ni aron her chu meu chuan thalai pakhatin kum khat chungin liter som nga botol som sari panga vel in ang chau aloni ta he thilin a hrin chua chu zu chia hlok tak ni thin chuan ani na a hlau ta chu ani sangkha zakwa somriat khan zu chia tek satanga sumlut chu rampum pui sum mu atanga za a panga hiala tling kha ani a sang ni som nia ero chuan za a pakhat point pasari ani der to mai biar hal chu apo za a som ni lai na tlan hiam ani chu chuan ram economy na satakina ngong pha a chu wangin ram economy siam that le nan thalai te chu zu in tam turin an ngen tangot mai ani ram hruai tu te tan chuan economy din mun ti that chu ti mak mo ania economy din mun tha chu mi pui te tilom tu ber ani tlatatin ni ram economy ti that nan chuan hrisel na lam ngai poimo na poin din mun niam jok achan pha thei hial zunia ram economy ti sanana hrisel na lam mau sama malak na hi riat tur dang po alo om to thina chung zinga pakhat chu Belgium khu ani kan riat angin ei tur chi kan ro hi hrisel na tan a thalem lo hle a mithiam te point ei tam chu an recommend lo thin hle ani hi ma se covid lockdown awanga an alu potato thon chuwa thei lo awangin Belgium rama alu thar chuwa ton nuai sari le singa zet chu troi chemai theidin muna ading ta sia chu wangin potato fry siam lama an ram tang tangot maya chu thil chu hral narem chang mai alo om tak box si lo wangin sarkar chuan mi puite chu potato chips ei tam turin angen taringot maya kar khata voi ni tal Asia turin an ngen ta hlomani chu tiang din huna chuan Japan hi
ading veta ani ber mai Japan ho khi zu in tamasoi anni ran lowa khowela mi pui tam dan zira zu in tam berram in dot dan chu hetiang hi ani Seychelles Uganda Lithuania Luxembourg Germany Ireland Latvia Spain le Bulgaria te anni Ukraine le Russia lam ngai thak chun zom te ang August ni som le pariat khan Ukraine tho theina chuan Russia sipaitan anron ne lak Mykolaiv region chunga Bastanka district le Kherson region chunga Berislav district a Russian sipaitele anral thuam da na te an beya Russia sipai somsari pathum anthia teng pathum laipui pali armor vehicle pangale ral thuam da na pakhat anti chia ani August ni som le pakwa khan US chuan Ukraine chu US dollar makta duai zariata pui bel le turin thil trul te abuai pui mek ti apuanga hei hi ral thuam chi rang rang hi mars tela leina turani yang ti apuang Kharkiv mar chaklama Ukrainein aron be let na lodang turin Russia chuan bom voi engemozat athak ti in Britain Defense Ministry chuan apuang helai mun abe na hian Ukraine sipai som pasari anthia somli pani anliam bok kani Turkey huai tu le United Nation ho tu le Ukraine President Zelensky chu August ni som pariata khananin muwa tharuk don indonarap thak tak thleng to chu ti top tumin ma an la a ma se ma son na tlem hleni in CBS news chuan ata lang Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan Russia President Vladimir Putin anena soibel tur laom chungchanga Kremlin remti na angai don ani ati mi hring singtel an thi to a Ukraine mi makta duai som chuang chu omna tur nei lovin an chuak to a indona ti top chungchanga Turkey President chuan international community chu an malak na bansan lo turin angen ani Turkey hian remna siam tu palai anga tho adu thu asoinon le a in biak na chuan indona ati top ngei ala be sei ti asoibok hetianga huai tu sang ber tene na in biak na nei tum hian indona achu atantir lai khan Turkey President Erdogan chuan avoi khatna tan Ukraine atloa UN Secretary General point voi ni atlo ani in biak na hian kong eng kima remna thlenvek lo ma se be seina ero asiama tunari chuan thilchiang tak mutur ala omlo indona matonga tanga hlatak Ukraine ram thanglama Lviv khopuya anin mu khom hian an mi man te in thleng ton tur chungchang po an ngai tu a Europe rama nuclear power plant lian bertlo a him na tura puiturin United Nation Atomic Energy lama mithiam ten tran puina an pe nia soi ani bok indona na satak kara nuclear plant hian lau thonna na satak asiam mek ani Biden a America athim tual Donald Trump patan khua avar le don ta kum khat le achan ve ni somni thakhat sang ni somni pakhat atanga tun hun thlenga US President Joe Biden aro rel chung hian America chu ramchang kang berdin munatangin that wal ram din muna atlaniam mana phalna nei lovin foreign mi Mexican ramri atangin ni tin sang tam tak rual Biden a police te mu lai nge in an lu ruya tuna hian nuai som ni zatan tlingta Trump hun laya oil le gas vela anin to del baka ramdanga thon chua tham an nei lain Biden a chuan oil la cham le kuddo rama asiam tabok foreign policy lama a hlo cham zia chu Middle East East Asia Russia le China ne na in lai chin na akal pui danin azir lo ema wangin nidanga America sarkar za takalo entu khovel ma a nui za burama alo changta chutianga nui za turam pakhat Saudi Arabia rama oil lama pur chaturin ahansina hlo cham kutbengin a hole ani tual chunga America mi pui ati lungoi lo chan berzok chu
thil eng kim man alo sang vel veka America mi pui sumlak lu pungsi lovin an lo pache so ta veu mai khu ani Republican Party chu soilo ama vote tu Democrat Party mitam takin eng ang mi nge ani an lo hriat lo wang ani a mi hausa tlem te ten an ma ni tang ma haya communist socialist leftist policy an kalpui chu America chiat na turani ti an hriat lok lo wang ani bok a heti wang hian president ata na du to lo hi US mi pui tam jok za a somru ka tanga som sari vel zet an ni to chu tani akhing pui Donald Trump rek be tumna November ni riat sang ni som ni pan hi hian US a mid Trump in than na an nei do na Biden a tho that lo te na president in than le hun sang ni som ni palia ding le turin mi nan du em ti fiana turani a sang ni som ni kuma US president in thana vote ti ching pendan le corruption na satak manga dan bo chechunga anti tin Biden ale left party Democrat ho chuan an khingpui Donald Trump chu America mi puin andu tula alar tual thunga opinion pola vote amusang zela an president atan andu ziale America ramro puya siam le turin Donald Trump pachunga mi pui mit a futhup mai si chu an eng tolu tuka vuak thlaka ti ming chiata president a in candidate thailo tura pu chiat dan kong tin reng an dapa an hlo chamzel si eng tin nge an ti tak Mar-a-Lago in rok na tenom chu ogas ni riat sang ni som ni jing khowar ma khan sarkar ui sathiam Federal Bureau of Investigation FBI mi som thumrual zet chuan eng khosoi set lovin an president Louis Trump in Mar-a-Lago chu an lu chuaka Trump le khapoi mo le thil dang an rok chiam maya anupui wardrobe te po an suwa samne le an ni FBI le Department of Justice DOJ lamero chuan Trump hian White House achu san lain sarkar thuruk classified document ala chuak tau ni nan puwa chung jinga chuan nuclear secret document atel ni in an pu bok kani chu engatan nge moti se anti don ni ama business mi hausa le America ram mangai tu ni si an ma ni ang leka mi vervek anganga in Russia le China ne na te chu nuclear thuruk anti chu khal turin an ngai mote reng ni America ram siam thattum tu le ram mangai tu Trump an be dan hi aver ther ngei mai Trump ina tanga an thil man jinga kan riat thei item te chu Trump passport hlui le thar pathum te Kim Jong Un le kha te Barack Obama le kha te cocktail napkin te birthday party dinner menu ti angvel te ania aro puilo hle mai Trump president ni chung khan Democrat ho khan an chai buai renga Russia puina awanga president atling angin dot phua chopin Obama te Hillary Clinton te khan special investigation mangin man chua antum renga thilti sual eng ma nei heklo atopa chuan Trumpan thiama changta ani kha an hlau ema wang hian englai point an be ron loi reng mai ani president ani chung le ani to lo nuwa po US president te hian an Trump chunga an ni tin na thona paper le file le document poimo an hun laya midang hriat ve phallo classified document anti te chu an Trump alo top chuan White House a nut chia mai lovin thuruk ani na chu vongsel to lem lovin an tlang zat declassified le mai thina chutiang ti thei turin tu ma soi boi sak thei lo power an nei boka an ma ni ina an hon zel jok thin Barack Obama point Chicago a document engemozat a hon ve bokani kha ma se Biden a sarkar thunei tu te chuan a hlulang thei ang perin Trump pakuta sarang chu mulianin pu ming chiata president in than le a chu thailo turin khovel eng po za zo lovin America sarkar
din tran tira tanga an lati ngai lo an president lui kal chuak ta in chu dot phua chopin FBI le DOJ te chuan an lep se ta vek mai ani hetiang hi chu Burma le Somali ramvela thil thleng om tok lek America rama athleng ta si chu Banana Republic ang lek kan nita an ti reng ani Trump phum bo an tumna lama an pholang ta jok midterm election a hnai tiala US state ranga an parliament house io tu tur thanna primary ya Trump candidate ta piang deuh tho an tling zat mai sia hetiang hian FBI mangin Biden a sarkar chuan an chet tir tawak mai ania ani Biden a chu engma relawangin aum der vela nui ati zakhop mai puzorama CM hian pudu oma emo puhola te in emo hi ral thuam keng police rual mangin zanlaya midang lo mu ve phallovin suasam ta chiam mai se bungrua box somni don lai lak chu sakta se chutiang vel chu tun lai America ram politic omdan chu ani keini rama ero chuan chuti ema in huatna a om ve lo hi kan van nei hle ani America mi puyan thinrem Trump pa in an suasam thu chuan America le khovel pum ma deng chuak ngala tun thlengin ti dang aleng lo in thandona wangin hetiang hian Trump pa hi ti chiat tumani ti hi America mi pui mi za som sari vel zet chuan an ring hlel tak ni se engatinge Trumpan White House achu san nu kum khat le achan ve nu te ya an che chau si le enge an ti chan tunge hetiang ti tura thu pe ti te chu sarkar lam chuan an chang buai nak mai Biden a sarkarin soifia vaturin Republican lam chuan an norna sa hle mai Trump point fing takin indu phot chuan ka in chu hai chuak vek ta cheu ama ero chu engma thup tri tret lovin in thillak chu zong song kha abo abang om lovin talan vek ni ro se ti in a chau zoka sarkar lam hian an thil ti dan le Trumpa document an man sak vei rok te chu eng wal alo ni le si lo hlavin an la thup tu jok eng tin tak phua chop thil nen ron bei le don ni mo chuti lain America mi pui lainat a hlo sau mai sia a votuin ek a che tiang mai ani ta Trump mel ma listini I atla cherup mai Republican Party ho tu zinga Biden a polami ang hiala Trump hotu le do tu Trump impeach tum tu te zinga mi listini chuan Congress Parliament member ni le tuma an omna Wyoming state atanga primary election na Trump candidate Harriet Hegemony laka za thak khopin mongso dot khopin atla thum ta dup mai Trump ngai sang tu te tan chuan he mi nok sak then fai ani ta hi nara hlit phoi ang huai ani ome Hegemony hian vote za somruk paruk point pathum amu lain chini chuan za somni pariat point pakua chawa mua he election poimo dan chu Republican Party chunga Trump do tu mi som vel jinga then khatin an chol sana then khat anin candidate ngam to lova ala in candidate ngam jinga mi list chini po Republican candidate atangin ne taka pai thak ani ta ani Biden a sarkarin Trump an phirna ra chuate ni danga mi puin an ngai san FBI chu politician ho ui chou le kan ni sarkar dinglai ta man ruwa mai an ni ti hi mi puin an mu chiang ta a rin hlel kai an ni ta Donald Trump a chena in Mar-a-Lago Florida mi chu FBI an rok tir vakawangin America mi pui ngai dana Trump a chulai nat om politik thila diklo taka phiaru kani ti in midik le ram mangai tu ani wanga misuak sual te kuttuar tu victim angin atlang thang ta tlat mai sia a phiar tu te an mol pho ta hlau zokani Biden an kum khat le achan ve rawarel chunga America mi pui economic lama te
law and order lama te chin tok om lova phal na po lama salo foreign mi ni tin asang te la lo lut reng main an ram chung economy le khotlang nun a chaw buai wang te a policy dik lo wanga thil man sang inflation chhozel putina amo pu hlau thin te le thil dang tam taka wangin tuna hian Biden a hi president ni le turin ama party democrat mi tamzokin andu to lova le lama republic party mi le sa za a somko chung lamin Donald Trump alo chu president atana pual tur an nei to lova a omlo nuwa khovel sarkar buai nuai Biden a apoisak lo wanga Russia president Putinan Ukraine aruna indona top theilo chuaka mi sang tam tak thi le hliam le chiat na rap thak an to pha te uite ang leka thamna manga China sarkarin suma an lo hrai puar do Biden a poisa lawa Taiwan chungchanga China ral lo lian tual mai te hi khovelin a hai reng lawani atop bera chuan America ram khu tun ma anga ro pui taka loading chuak le tur ani don chuan Donald Trump a hi an president atana alo omle anga yani ber mai chutatan chuan konga in hong chole tamek ni in alange keini ring tu Christian te tan phei chuan khovel puma changchin thapuan dar le ring tu ti du da te thawang hau thei tu om chun chu evangelical Christian michak Donald Trump alo chu han ma chuan tur kan nein alang lo khovel hun hi ti top ani ma a ram tina revival ru anu nung alo thlen thei nan mi piang thar le evangelical Christian tam berna America rama khuan Krista lalna alo en chu le thei nan Donald Trump atan trong trai itan le to ang u ti in Dr. PC biaksia ma chuan Trump le Joe Biden in kar bo ruak hi aron zia kani